کاریست و کۆمکوژیە به سەرێ کوردên êzîdî de hat ji aliyê Daişê ve bandor li ser her rengê jiyanê kir û dilê her kesekî jî hejand. Sînema jî beşek ji wan beşaye got ew êş anî berçavan. Mêvanê Kurd Connection derhînerê belge film di bi navê hefte û çaremîn fermane ya li ser kۆmkujiya gundê Kocoye her wisa jî ew rêveberê rêxistina کاردۆخە لێ هەرێما کوردستانی برێز سید محەممەدە گەلک بخێر هاتی محەممەد برێز سید لێ بۆ هاتناتە ئەمریکا پێشیە بخێر هاتناتە دکن زۆر سپاس ئەv هاتن bi rengekî fermî hatiye vexwendin ji aliyê hikûmeta Emerîkî ve yan tib serê xwe hatî bû filmê xwe yê dokument. Her du aliyê hem layên fermî hatin hem xwe hewl dayî vê behanê nîşandana dîkomento û karasatê bi serê êzîdî û şengalê hatî bişên xizmetekê milletê xwe bikî. Belê astengiyên got hatin pêşa te dizanim rewş niha gelekî alozê û gelek kêşe heye بۆ دەرهێنانکردنا فیلمێکی وسا got ew karîset û ew êşa hanebîn li ber çavan. Hinekî behsa ew êş û zehmetiyên got hatin pêşawa ji bo vî filmî. Dinyayê de durustkirina û çêkirina dîkomenta hevxwe zor zehmet e. Ama eger beramberê te hêzek bîtin hêzekê cahil û tarî û hêzekê terorîst bîtin wekû Daeş hetmen astengê zortir e. و خطریاتش زورتره اما ما آمانجت زور برز و پیروزترت هی و او خطریات را تحمل کی. بله فیلمت وقت هات ناسکرین لسر گنده کوچویی. تخازم او تایبت مندی اوی گندیش بوچت او گنده به تایبت نقاند یعنی نه دورک بنیم زان گلک دوری دنیجی یعنی کتن بن ایریشا داعشی و یک به کمکوجی لویدجی چی بو چما تا اف گنده به تایبت نقاند یعنی گرینگی اوی چیه جبو داناسینا به خلکی دنیای دا زورتر شنگال تتناساندن که شنگالش زورجار ناو سنجار تتناساندن و او حادثه و شر داعش برانبر کردت میت ازیدی زورتر به هاتی ناساندن اما هنگی خود زورتر ورد بی او نیوه زورتر او معاصات و کاراسات خوب سر شنگال هاتی سر نفس او گنده هاتی چون او گنده 22 کیلومتر باشور داعشه داعش زو گشت او گنده و الگنده تو اگر حساب که 308 ظلام بین شهید کردن کمکوژی بین کردن 8 جن بین کشتن 730 جن و کی جدوان بیت گرتن و اخسیر کردن نکش دست داعش دانه چون کاراسات زور مزن بوستوی گنده به هند ما گند بارز کرد حتی بشین دنگ خوب گینه دنیا بله نها هاتنات امریکا پلان چیه تی فیلمی خل دورنا یعنی پیشان بده یانجی و حکومت امریکی لی خودی درکوه یان تی بسری خو یعنی تی تشتکی وقت چالاکی آبه که داگو افلما بخلکی بده ناس کرن هنر سینما و دیکومنت هنره که زور مازن هم تبی استفاده خوب بکنن همو بواره کده هم دشین هم بو برپرست حکومت امریکا نشیب دنگ هندک چاپ کردن جوان ده بیتن هم چند زانکویت امریکا و کی جورج تاون و کاتولیک یونیورسیتی و هم هندک بواره دیش تا هندک خرابت انجیو تا بشن هاری کاری ممکن بو بالا کردن او کاراسات خوب سر میهاتی و هم تشتکی ترش مثلا از موزخانه هولوکوست های جوان ما تنسیق های روز دوشنبه ان شاء الله گپچینه بره قبل اون فیلم لهمو دنیا بیت بالا کردن حتی زورتر او آزار و اشکنجه و او ظلم خوب سر ما کرداب عام هاتی و تایبت کرد میاد ازدی بیت نشاندن. بله نهات وک هم ریوبری رخصتنه کیجی هم جی وک کار سینما دکه تدبینه کار سینما کار هنری دکاره او کشا ملت کرد او کاریست مسریوان و یادنه جی شری لدیجی داعش کار علی کاریه بکه یعنی خدمتی بکه یانجی او تشتكي جهدو جدايج تاكيد هر دو اجرا جريداين بسينما هنرك همشين بزور شولا به استفاده اللي بينك كده همشين بكلابورا تشيكين همشين دنگ خوب جاين دنيا از بم هنر السينما يعني حال ممكن من حبخو او رخراب كاردوخ مي هي بو بكيجيان اينونه طبيعي الكردستان همچین هنده جار خاردن و جلوبرگ و آوانه بدین کمپ بدین آواره اما از بیم هنده پیداویسی دیکشت هی ناو آوانده همچین دنگ مظلومیت وان رخص سینمایی را آسانتر بگین همو دنیای سینما هنره که همو دنیا دیتن آساندن و تأثیر سامانه هی بله کاری تبیتر لسر بلگه فیلمایی تولو دل هی گو فیلمه کی سینما چی بکه نه بلگه فیلم یعنی پشتی او تشتی گو تا دیتن لبرچاوی خواه
نیاز له هی گوت تشتکی بکت تشتکی سینما کردستان همو کاراسات مثلا بلگنامش خون چیگیری بدن همو کاراسات کردستان نه اما از وکو شخصی هدف من آمان جامن اگر فیلم سینمایی چکر مثلا بو نمونه من او سناریوی منی هی ناول دایبون سال 2003 هنگی داعش ناد بود چکیدن گروپ کدی ها بو جند الاسلام نابو پاشو بو انصار الاسلام سال 2003 هاتن بردمان کلن رخ حزب امریکی و نمان او ایدئولوژی داعش و سردمن و که پیچک ماستر لهات من پی خوش اگر فیلم اگه بیت چکردن سربارت به کارسات هر سرکفتی به گلکس پاس بو هاتناته ببینید خوشیده گلکس پاس سپاس